So Emma Obibia Akwaba Nyamisha Moseda ne da munya ebre eji edwa etie ensemo ye de ebebe somo e wo too much ye fidie kase yi eso na ene da munya ba ekwesi kapam e na motimini miji edwa sedia na mo amunim se ensemo a ekotwi ekobreman e na mede ebe somo na ena mse proko na mo we ye di no eye ehwu enti no mo mayembonra eye ensem no emu MPP MP enedey enentia babeto yapno eso ese akonfo ranfo ato ade ahye so ama enedey womo abubo no eto ama wato nananom ewo ensendo meche member of parliament ede ema Infantiman constituency yenuabema yempapa ekwawo Kwansa Hayford ena meka ne ho asema enede chese nentia babeto edwa se wato nananom ewo ensiedo na ekwan a wo fa asom eto a nananom ewo ensiedo no ama koye sese die odwin krampo na ensiso ususu krampo na uhu baabi a ususu ede afa anase ususu ede akwakodina MPP amanyokuo no na nsentemo de enoma etoto wo mo enoma esisie ni titi krampo nyese MPP amanyokuo no krampo de ekoso wo oman Ghana mu abato afiwe krampo de wodwen ho a wonte asiem ususu a uhu baabi a ususu enkonkodum enche ye bia na yenuabema Sami ewuku okokonya enkwanhia eka kete na nka wono so eto nananom ewo nsedo nyankopom enedi ne ho afofra ne de woda so ete enkwam achese ne nkwan eda so ekra no na so enada ya na se yebra enede fiade imu de yante asem de se yenuaba ma achese ne din ede wonabom ekwawo Hayford wono so chese akonferenfo ato ede ehia wo mo ekuno afri atasefo asasi eso na eyewitness awodi ensem no etu edwa ewo Hit FM no etremu ana trese akonfo wemfo yi ebebegina kwantempom bia ye bia na chese wo mo edi wo mo enya mra ho esem ewo ho no me cars bia ebeba ba bedru ho bia no na wo mo astopel car bia ebeba ba bepiem ho na wo mo ayede astopel na ye nuaba manu na enchemu o mo di tu jase wo free campaign rally na say wo call rally ewo nkusunkum mankasim ewo ho no ma chese ho na wo free eba anajofa 1 AM efiade ya anajofa 1 AM na chese obehia ne nkwanhye wo na eyewitness ni echemu na arobesi wo magina cars bebre ewo kwantempo no eso wo mama emu enipa nyina asisiem na no na wo na boyi so eka akokopie mu ewo ho na wo hu ye no driver ne ye na adwen sem wo dane no ho ne wo ye fast na ne waye dey wo yi afa ho na no na chese akronfo remfo yi etutu etuo edi ehia wo mama wo mu agina ka no na wo mu etwebe wo ne no na chese wo mo ben na wo mo ne kasa no according to eyewitness wo di etu just say one abonum ma wo mo ehunu se wo nyi nipahunu keke na emom MP wo Infantiman empotemo ehonum na no krampo na chese Anrobes yi abufuo wo mo ahoroba ma wo mo ye wo ma de se mo san krofo we mo chese mama o meyi mo aye dendenden mama o meyi mo aye tare mama chese ya brabo enkoso ne dey say the mama ya brabo aye say the mama o meyi mo aye den sa ne dey ye be mo we funu susu aye na say the akonfo yi ka wo mo ensel na chese wo mo de so bonum bo MP no ese o memu din ayeden na wo mayi nkoso a entimi enkonyina ejina wo mo MP no eso enti ene wo mo nsoso no ebefa ekwan bia eso eyi no edi efo na next time wo ya na se wo tu na mo bia na se wo ba no bebe pray for MP bia ma wo hu hawa wo no so obego about the things such as enu no wo mo atutu etuo edi egu ne yemu a wo kirema papa yi eda ho no na chese enu no kenene se woto a nananom ewo ensiedu na wono ekwan ofa so di hu yese no ma ne koso no wono wo hwebusha na wo hwe de ekọ na wo kiremu a chese we ene ade a de ekọ so a enu nti ama nuabema wanapo ekọ Hayford wono so ene de wonka atiasefo ehu ebiemu na abusuafo
and some way betu dwano ebinom de sopo no ebo eye donkume won rahye be de fie ebinom no so ka say ya politicians de bi they say they won abrabo eye they won enoma ekono pan de ehu behia say enye yempe eye ahubambofo emfa ema eye womo na yeti eyewitness no nensam no na ne enoma eheda ekoya na obi a watimi enya kwan akwa tete baabi ehu de ekoso eden na esi no kwan eden na ema ne ye say one frɛ eya posifo ema wo mo ememepie mu ewo ho no say ye bredru ana say edrum pempen so obi hu kire na oyonko entimi mbo ana say edrum pempen so bi say bibi ekoboni a obi ntimi ansori engina emfa na nim enkonko ye bibi enka say kokko gina ho no na ne arobes no enkonko di asie but at least you bet me yes obefro police for say na ekoso wo mempatamu say na ekoso na say na enkrofo we eye na wetimi ama eye direction no I describe wo say de be ya post for so beti ebetimi atu anamon etimi ababa behia na ye hwe say politicians him and a woman any esi woman so and obehu a ene politician we ewada ha obehu a say enche ye bia professor a wo eye legon wo no so eye ne nkrofo born ne ho oma chese esi po edwin yes won beku no ede frates forces ede na say de Ghana ekoi edru pepe so bi say ye ni pado ana edru pepe so bi say ye ku ye yonko ye say ye pra ye yonko say ye yonko ye ka de bia ye ndwe eho ana enye na say ye ho behia enya aya politicians nkwan ena wo mo behia eye ahobambofo ewo wo mo enche ene say aya aban won hwe na wanya hyehye ye na nipa bia ye say de wo kofa car one seat na enye one man one police escort na enye obi ana mana police ni dinachi enye bibia ekoso ana say bibi touch man we eye bodyguard ana so wo police ni a wo wan nchen ene na bibia wetimi aye den atwitwa edagin because say wonam na akonfo we fo betimi aba beto ahyew so ekun abra che say wonni boni a waye wonni made a waye na omususu sem eye wo na ana say ye wonni pasumasi ena moma eye omayimu eye den nu ntia wo so wo munyi wo fro wo yiri pa na free honum no na omanum emu ayefo ana wo yiri pa na free honum no na omanum no eye ahokyere na ekoso ewo mu na eso atimi etwa na abusua ebraso empenifo mutum na enti wonum na eye anrobes for ekwan wo mu di eye timamufo ebone all because of wo man kasa personal interest wo mu own interest no eto entimi entwa because entimi ntina say enkoso a enhwere eye akra enhwere eye adehye enhwere abusuafo enhwere eye yen kasa yenuanum all because of obi akasa epesemi nkumenya enti wo bi kakra wo pe ede efa eye ono nsoso ne ba bi enti no enti moma yenhwe ne ye na enye bibia soso na ebebeto abonte aye be ye no political way na NDC na ye say NDC na ho kokan ya yes MPP na ye aden sa enyoma moma yentwa so MPP ni NDC ni ho no wo man Ghana ye da so wo ho no wo munyam I know man Ghana e da so et wo no ntenye bibia na de be ya amanyoko sem na MPP ni na ye NDC ni na bopa obi etimi dwanjemboni obi etimi ebopa na so say ye no kore say ni ebetimi abasa mo political parties mo aso na mo kunkum mo so amunche ye because to me wo we ye ni enkaso abusefo ha na brebe ma ye kwan ama ye de ye dwumadi no subscribe to your channel no like videos na share all the social media platform meeting at the crazy capacity that's an yebesanesia the major prophet kun chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH beshe ne subscribe bomoden o behwe pe na waye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura